Viasat je krajem 2017. godine pokrenuo novi regionalni kanal Epic Drama, najbolje kostimirane serije i epske produkcije na jednom mestu, ili Novi dom epskih drama, tržišna niša čija vrata još niko nije odškrinuo. Veliki događaji, jake emocije, dramatični momenti, snažni karakteri, trenuci ispunjeni strašću, izdajom, ljubavlju, upotpunjeni su verodostojnim kostimima epohe. Ali možemo li ovako epski kanal da lansiramo tako dramatično? Scenu iz popularne istorijske serije Versailles izveli smo u javnom prevozu na očigled zbunjenih putnika i sve ostalo prepustili smo slučaju. Kao u svakom dobrom viralu. Versailles. Senzacionalno zdanje. Plan. Ubistva. Smrt. Zbog toga gradim ovaj zamak kako bih zaštitio sebe. Mon Dieu. Bestidnice. Filip? Alo? Muškarci imaju svoje mačeve kao oružje, žene svoju lepotu, moj kralj. Da prvi put izađeš na dvoboj sa svojim kraljem. Ne, kralju, ne. Ima previše ljudi, možemo napraviti problem ako budete ubili ovdje na licu mesta. Ako već flirtujete sa kraljevim ženama, gledajte da on mater ne primeti, tako mi svi ostali radimo. Biće rešeno, kralju. Vodeći portali u zemlji, 24 sata, Noise, City Magazine, Hello Magazine, Na dlanu, ali i štampani National Geographic, Elle i Lepa i srećna su preneli ovaj nesvakidašnji događaj, a sam snimak osvanuo je kao viralan na popularnoj stranici uživo iz beogradskih tramvaja i buseva, koju prati preko 220.000 ljudi. Epski, zar ne?